سلام تخطاتلتنا إذ channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناوترو تمنيتنا بحقنانيو لومون كم وترو العلا قداس نزلهم زينتات حزنا لكم متينا لنا مشم أب عالم استفل عليه عين باسم كينات لنا نفلت اتزعابي أبزوان زرب زلوج ناين قدو كيناتيو تريد وور تبعي لزو سمع تيك وور تريد وور بحال سمينا ناي تكنولوجي وجن سمع ناين قدو وجن سمع إذا خانتايو وجب عبيود سلام تايز مت أبتعولاك تسامع ترداديكا كتنبر سلازي كالكا ربحاقا نغتسال بحيلك الجمر كاللخا بحيل نقول نقر زفتن زولو أبا أمريكا هذا بريزنت لو سلما دونالد جي ترامب بحال نيرو بعد ما بفلو عينيت متوم كم زولو كساب حجوكا والساني وسدنا لوجن بعفو مفرح زقبر زولو كلا رستيو أمبار إيروبا انتاي كقبر خلو بخميت داليو مالو انت عينت قبر ملتس كبخلو انت عينت ليفرج وي حيل اللي من نزكو نتات زين مملاس بزحات تخطات التنايز شانل ناتي زلهم ما أبزن كل تعلم زلوهم بس حب إيروبا خون كله أب أمريكا مالو سلازي بغات تازكو نتات زي نخلتي وجن زلو حزبنا كتنكف زغلي ونايزن كل بلوكس يوروب هم هذا بلوك أمريكا ما هم هذا عجر ناي كل يوم قريت ما نقطة بنا عالم عابس الوقت كله وزغ الكونتات مهانم نمجمعته كبيت كم زي كونه everybody knows that okay now isn't there quite a fact what is going on اسكال let's start from the start بخل جات أتكن ريا كم فتلنا أوروبا بخمسة دليله أمريكا هم تجبر خلو between the European Union and the United States are reaching a boiling point, especially following President Trump's threats of tariffs on European goods. Now, in response, EU leaders have issued a clear message that the Union will not back down from unfair treatment. Now, with the U.S. demanding more from its allies while appearing to turn inward, the future of transatlantic relations hangs in the balance. Now, to get into this more... أجي أوروبا ننوي حوان نزكولتات زي دونالد ترامب نخيمت كل زكالهم صيرهم تمهليلهم فتينهم يم عيسلتهم دونالد ترامب سمعت دما بزخون يقول ملسك هابو كم زي لحس قبل نويه يعني هم أمريكا محزانة يا مشارقتنا نيتول لنا نقدنا زعبية وقال ملس الذي بحد وقينا ترينا كيد نغل نعبلو نويه كتشيلهم يم but as Trump is getting serious Trump دما serious مهانو بين فليتهم كاب أوروبا نلعب زقربو سبات ويونقربا بتهجراتو نكندا كم دما نمكسيكو تريت تعريف كبير إلو سلزازة أمودة تسعد ما نشتي سمع سلز جبر نسلاسة مع الدناوية اللي خد تعريف ناتي اللي جل سلزي انتهي مالتي زي إذا قد دايزي نيروبا أكتر فهم زي كل نيروبا ما كم زي فتهم قمة هيكون نزلهم برجع سفلتهم بعفو نجير وامي let's listen أتي دونالد ترامب حسب زلون نسوم حسب زلون كلتي كانت حازوهم في التنينة أزد ما مردات أزد ليه US President Donald Trump is back on the scene, and this time Europe and Canada are really angry. If they don't make their product in America, then very simply they should have to pay a tariff. Tariffs, calls for boycotts and trade wars. Is the United States creating a serious rival for itself instead of neighborhood? Let's take a closer look at all the developments as relations between the two. حجي دونالد ترامب of course دونالد ترامب زجر ما يكون زجبر زلوا مهنياتو تروح ناتو مفلاتي زد ليكا ماجا make America great again لازم أمريكا great جبرته غينكا كما يجركا great تكون تخلي تحطه انتهى تي requirement ويكا ركوحين أمريكا great جبرة بناي دونالد ترامب calculations مبزحتو أمريكا تدليو تكنولوجي هون نبرت أب وشت أمريكا كفرق خلاله سلزي نمبزحتن كامبانيتات أمريكا كسحبن كتكلال لك كامبانيتاتنا هاجركا كسحب تخوينكا كلتا سلسة عينت منقدتاتي زلكا هذا تي ريجولاتوري بردنز بهالويقول تحقتات كامبانيتات بعد خانة خمسة ويونا بعد خانة خسرها كبت كجبر لنزغل ريجوليشنز كتتفوخت كلال لك كتقدل لك مهنياتو كامبانيتات سب كابيتال تايمز ملسو عبز بلتن زقال لن حجر نخسرحو وحسنا زلوا كلال زي بلو كم دما كابتو سرحو دما أتاويتاتناتهم صبغ زرح بلو تخينوا من أبوهم زخدو لك كم زن كبتي سعراب زلوا بوتاك خلاص زليا سب كابيتال دماكم يوم سلزي دونالد ترامب مجمريا بإكزيكتيف باورن قالنجيرو تعريف يكون الريجوليشن كل التحقيقات ني كوربوريشنز كاسز غلزنا برا بمولو كات فويس أرالو قطر هذا وزر خلته نتوم نزجير كخلها ونكر مسأكا عين دلنينا نو مجمريا ريجوليشنز كانسل جيرلو كاليتي تجيرلو تاكسس بتاع ما قداسينو كوربوريشنز كابيتاليستس ابتاكس واحد اللي بوتا headquarters ناتهم businesses ناتهم أبو بيس كجبر ويمز مرتو that's why Cayman Islands ويكا أب UAE كتخيدو تباهيلو ويون أب سويسرلاند مع كامبانيات headquarters ناتهم زجبرو ناي tax benefits لزلوامي بفلا أب سويسرلاند حنت نشتي state على كانتون سوق تبهال
كابت هزبا زبزح كوربوريشنز هيد كورترز نيشتي بوكس ناتغاريو ابو معات كامباني تاتيوم هيد كورترز ناتهم زغبرو مخنياتو زو واحد تاكسس كامل سويسرلاند ون ابتا ستيت تياسلو زلو كوربريت تاكس زبل زلو individual tax ولا individual tax من تحتين corporate tax ناتهم وحديو ابلع ليون استفلا لي حقتات اللهم امريكا دما 15% كسب 15% تودا دراب عالم زلو درجه يبصحوا زلو ناي corporate taxes so ماغنيت كوينو لو نخصح مالتي بزن زي مصي نزي سمعوا نزي خلتيو سمعوا حراينا بامريكا خمصي زي بلد ما انت غبريلو تعرف ابدغن دحر غيركم كاب كلام تيخما بعدنا خشوت تخينكم بتعريف غير كتفچفكم يا سلازي اب اوروبا تبيس كوينكم زلهم اب سويس بيس غيركم زلهم كاب سويس وصيكم كاب اوروبا وصيكم نابانا مصو يزبلهم زلهم اجي اسكناي سويس نا وحدات كامبانيات نشتي حجر سلازخونه سويس كتبلا تخليها اوروبا غن اب قطباي ስለዚህ ኣብ ኤሮጳ ዘሎ ካምፓኒታት ታክስ ኣይቀየሩና ኣሎ ሬጉሌሽንስ ኣይቀየሩና ኣሎ በተን ክልተ ነጥብታት ክሰሓቡ ዝኽእሉ ኣለዉ እቶም ዘይተሰሓቡ ድማ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኤሮጳ ኣፍሪካ ንኣሜሪካ ክትመፅእ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብ ቻይና ኣፍሪካ ንኣሜሪካ ክትመፅእ ኣይትኽእልን ኢኻ ካናዳ ኣፍሪካ ኣሜሪካ ክሸጦ ይኮንካን ሜክሲኮ ኣፍሪካ ካናዳ ኣሜሪካ ክሸጦ ይኮንካን እዩ ዝብል ዘሎ ወረባት ብግምጣሉ ከንታይ ክኸውን እዩ ተን ሃገራት ካልኦት ከንታይ ክብላ እየን ንስኻ ስራይ ንረብሓኻ كل زكالك تقبر لها إيروبا خان تايك قبر خلي تحطه كسب حج ولا حنتي استراتيجي ريال لنا نسو بجاك تاكس موسخة بإيروبا أو ديلهم كالنا قرات نتناتهم وانا دونالد ترامب مع 10 ثانيات سلسلة زلو تاكس أو ديلون بوحد كسرح خلي يزبر من تالو إيروبا انكم وقبري كلونيهم سلازي الكالكوليشن تايك خوني اسمع Sides are strained. Donald Trump is considering new tariffs on cars and many other products from Europe. Will definitely happen with the European Union, I can tell you that. They don't take our cars, they don't take our farm products, they take almost nothing. But how has Europe reacted? So what does that mean for you? Are we heading for a global trade war? So Donald Trump እንታይ ዝብል ነይሩ መኪናናትና ይወስዱንዮም ንብረትናትና ይወስዱንዮም ካልእ ነገርናትና ይወስዱንዮም ንሳቶም ግን ብብዝሒ መኻይን ናቶም ይሰዱልና እናበለ ይዘረብ ዘሎ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ብዓብዩ ንኤሮፓ ምናልባት ዘረባናቱ ንምፍራሕ ክኸውን እዮም ዝብሉ ግን ክንደይ ግዜ ኢኻ ዶናልድ ትራምፕ ከፈራርሂ ኢሉ ከም ዝገብር እናተባሃለ ሰብ ቅራብ በናና ረጊፃ ዘላ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ስትራቴጂ ኣለዎ ዕላማ ኣለዎ ነቲ ታክስ ኣብ ዓዱ ዝቆርፆ ዘሎ ነቲ ታክስ እንደረግዲልካ ኣታዊታት ናይቲ መንግስቲ ድሩት ክኸውን እዩ ነቲ ዝጎድል ዘሎ ኣታዊታት ካበይ ከምፅኦ እዩ ዝሓስብ ዘሎ ኣብ ካልኩሌሽን ኣብ ርእሱ ኣብ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ርእሲ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ዘላ ካብ ታሪፍስ ክምልኦ ክኽእል ኣሎ ታታዊ ስለዚ ታሪፍስ ኣካል ናይ እቶት ናይቲ መንግስቲ ገይሩ ወሲድዎ ስለ ዘሎ ይውሓድ ይብዛሕ ገለ ታሪፍ ክጥቀም ምዃኑ ዳርጋ መብዛሕቶም ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተሉ ዘለዉ ዝሰማምዕሉ ነጥቢ They don't take our farm products, they take almost nothing. But how has Europe reacted? So what does that mean for you? Are we heading for a global trade war again? The European Union says it does not want an unnecessary tariff war, but how much does Trump care? Since his inauguration last month, Trump has revived trade war rhetoric, pointing to high tariffs on European goods. Meanwhile, he has yet to clarify how he plans to end the war in Ukraine, a key campaign promise. ሕጂ እዚኣ ብወገን ዶናልድ ትራምፕ ተባሂላ ዘላ ክንርንዲና ኤሮፓ ኸ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክህቡ እዮም መጀመርያ ውሕድ ውሕድ ግብረ መልሲ ካብቶም መራሕቲ ዝመፅእ መንስማዕ ድሕሪ ብዕምቆት ክንሪኦ ክንፍትን ኢና Union leaders are vowing to fight back against possible U.S. tariffs on their countries. EU leaders are in Brussels today for an informal defense retreat, focusing on relations with Russia and the United States. French President Emmanuel Macron told reporters that Europe has to react. ሕጂ ኣብ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ካናዳን ኣብ ሜክሲኮን ኣብ ዝነበረሉ ኤሮፓ ፍፁፅ ኣኼባ ኣዊጁ ኣብ ብራስልስ ብዕምቆት ነዚ ኩነታት ተረዳድዩ ሓደ መዕለቢ በፂሑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኦኬ ፌር ኢነፍ እንታይ እቲ መዕለቢ ወይ እውን እንታይ ካልኩሌሽንስ ክጥቀም ከም ዝኽእል ብክሉ ክንሪኦ ኢና መጀመርያ ነናቶም ርእዩ ተክቡ ከሉ እቶም መራሕቲ መንስማዕ if attacked on the trade front. C'est simple, nous on pense que la priorité elle est à cet agenda stratégique et de sécurité de nos frontières et si nous étions attaqués sur les sujets commerciaux, l'Europe comme une ኤሮፓ በመሰረቱ ናይ ብሓቂ ኤሮፓ ዝበሃል ብዘይ ቃል ዓለም ነዚ ኢማኑኤል ማክሮን ተዝሰምዕዎ ነይሮም ዝሓለፈ 5 ዓመት ኤሮፓ ኣብ ካልእ ቦታ መሃለዎ ነይሩ እንተዋሓደ ኣብዚ ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ ዝመፅኦ ዘሎ ደልዲሎ መሃለዎ ነይሮም ግን የለን ኢማኑኤል ማክሮን ሓንቲ ንኤሮፓ ብተደጋጋሚ ብዙሕ ነቐይፈታት ትመፅኦ ዝነበረት ግን ብተደጋጋሚ ተዛረባ ኤሮፓ ተጎታቲ ናይ ኣሜሪካ ክኸውን ኣይዋፅኦን እዩ ኣሜሪካ ኣብዘይ ዋፃና ጉድጓድ ጉሒፎምና ክኸዱ እዮም ንጠንቀቕ ናትና ልኡላውነትን ሶቨሬኒቲን ናትና ኢንዲቪጁዋል ስትራቴጂክ ንዓና ዘርባሕና ስትራቴጂካዊ ፕላን ክህልወና ክኽእል ኣለዎ እናበለ ብዙሕ ግዜ ተዛሪቡ ንሕና ካብ ማሓዛን ኣሜሪካ ንኽፈልየና ማክሮን ዝገብሮ ዘሎ ገለመለ እናበሉ ኣንፃሩ ይዛረብ ነይሮም ሕጂ ተመሊሶም ሂ ዋዝ ራይት ክብሉ ጀሚሮም ኦፍኮርስ ሂ ዋዝ ራይት
كنت قال بلوك حسكا لولا والناس زي بلوناتو حرياخ قبر زي كل حرجيركا بوتين بزوج زي صرفه بزوج زي نزي أوروبا حبرت نزع جزء لمرحلة أوروبا أجر أمريكا زل حسب برناتو بلان كقبر زي المبالي زقلص دونالد ترامب دما نتخلوا بحبو أجر بايدون ونيرو حسن يرمني يمكن السب بحبو ينيرو أبزي وانزق دونالد ترامب بجهد زلوز قبره كساع كندي بقوم تجتي ملا مالته حجي دونالد ترامب بجهد غير ولا ساتم كتر يقولوا حيالات كوينهم كم كتقولوا تطوكم يقولوا دين ربحاناتهم it's time to see زين تايب لالو نقدناتنا securityناتنا استراتيجيكاوات أمامتناتنا قدامنت كوهابكم زلوا يزبل puissance qui se tient devra se faire respecter et donc réagir. However, German Chancellor Olaf Scholz did not rule out the possibility of cooperation, saying the alliance has the potential to react to US tariffs. Beide, die USA wie Europa, profitieren vom Warenaustausch, vom Austausch von Dienstleistungen. Wenn jetzt Zollpolitik das schwierig macht, dann wäre das schlecht für die USA. ناي جرمن مراحي of course جرمن حنت كابتن أبزي ناي دونالد ترامب مفرح تزعابيت قداي كتكون تخل هاجر مخانا وكل شيء بيزفلت تزعابيت قداي أتزعزن كفالو أم أبتحت مرحلة ناي زمراحزي نتا قدامي تمشاركتهم زنبرت نشاينا نأمريكا نبايدن كحقوسيلو أنصار شاينا يزغيزلو قرمي زبلا كان أي جرمن ني بايدن كحقوسيلو زحسر الندادنات كابراش هزمت زنبرة بتيخو نبايدن كحقوسيلو نتمحدار نبايدن كحقوسيلو نتا دعابيت ናይ ንግዲ ማዕከናቶም ዝነበረት ስትራቴጂካ ፓርትነርናቶም ዝነበረት ቻይና አንጻራ ክኸይድ መሪፁ አንጻራ ዘኸይዱ ውሳነታት ወሲዱ ሕጂ ድማ ዶናልድ ትራምፕ መፅኡ ድማ ብደክዕ በታት ግባው ቋንቋ ድማ ንኣሜሪካ ክሰግድ ፀንሐ ብፅፍዒት ካይቀበሎ ኣሎ እዚ ሰብ እዚ ነታ ጀርመን ትበሃል ኣብ ዝለዓለ ሽግርን ዓዘቕትን ክእትዋዩ ካብዚ ሕጂ ናበይ ክወፁ ይኽእሉ ምናልባት ኣብዚ ቀረባ ዝግበር ምርጫ ተደያጥሒንዎም ጀርመኒ ፕሮባብሊ ቀንዲ ክትሰት ትኽእል ኣብዚ ጉዳይ እዚ Schlecht für Europa. Klar ist, als starker Wirtschaftsraum können wir selber unsere Dinge gestalten und können auch auf Zollpolitiken mit Zollpolitiken reagieren. Das müssen und werden wir dann auch tun. Aber es sollte die Perspektive und das Ziel sein, dass wir so vorgehen, dass es auf Kooperation hinausläuft. زنتاي زبل زلوا بحفش أكن رادادا كن كلالنا زوج دايزي ما نم كتاكم زخلاي كونن تتخيلوا بمردان بتحب بارني تزبل تسوي كما تزغل ياس سو مقانو كوسب كل فلتي تحطه وريجنا دو باريت أنا سي أنت هاخد قبر دونالد ترامب متحب بارن قال ملن أنت متحب بارن أنا يقول أنني نريز بالزلوا أنت كله كسب حجين تحبابر ريناتو لوزنا بركم نعنات بلوت قلنا سلزنا بركم هجي نحنا كنا بلنا دونالد ترامب بتحدى إيديا تكتب لي تخلني خا سسعيدو كم زلك سسعيد انتهي زبلسكي مخايلنا ناي جزوني ميبل أتي نساتهم من أمريكا نيروبا مزميزو ما زلوا عودقنا هيريون يسو سلامتاي تودا درت سلا زي بالله زبل ابن سلا زلوا بمنتاي كنت هلنا كريكمي كن منتاي نيروبا يمزمزو له أمريكا أي تقصون يسو نتنشتي أوروبا أدفانتج زلوا ندبتاتنا عتاتني كحرم زفتن زلوا إذا نايب حكي فليز بلس السعزلو مراحم قانون دونالد ترامب عزاب من جنزابي After slapping tariffs on Canada, Mexico and China over the weekend, US President Donald Trump is now threatening to impose similar duties on European nations. It will definitely happen with the European Union, I can tell you that, because they've really taken advantage of us. And, you know, we have over a $300 billion deficit. They don't take our cars, they don't take our farm products, they take شو اللي 300 بليون زخون تريد دفسيت على النايز بنزلوا تاع مالتيو نقدناتنا مس اوروبا نقبر زلنا ل 300 بليون اوروبا مقصب يقبروا لك كابتن نقدي بلالو كذا significant number كبيت قصريو برقت لو طق حطت ما عند حرقت لكن كقدن كم وقت بليخا بحف شاكر اتز زقيات زلون اوروبا بخماي كصلوايو اوروبا انت هيزوم كصبي وين بخماي كقطم وين انتي حيل اللوم نزو قداي نخ تنكفو كنركن فتنينا almost nothing and we take everything from them, millions of cars, tremendous amounts of food and farm products. So the UK is way out of line, and we'll see the UK, but European Union is really out of line. UK is out of line, but I'm sure that one, I think that one شو بحبش أبزع زربازيا بنصور تزارب الله نقرت له بملهم أوروبا نمز بلصولنا ولا أن كل UK زبال يبلصلنا يجن كابون أبو ناي UK سدحاني ناي أوروبا حبرت جن حلف زبالة بلص كم زخونن نزد ما تري زخونة قبل ملص كم قانون أبتدأ عامي يزارب الله جن still exactly أنت عينت plan أنت عينت قبل ملصين أوروبا كبا جن نصور زخونة زربا أي هبنا له. Can be worked out, but the European Union is it's an atrocity what they've done.
during the time of this direct Russian threat and Chinese expansion and all these very dangerous things that we will, trying to look for and find a reason to be in conflict among ኤሮፓ ድማ ረዮ መሳኺን ዝኑኻ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ በቲ ቻይና ትሕይል በዚ ራሻ ፑቲን ይፅግዓና ንሕና ድማ ክንዲ ምክንያት ረኺብና ብሓባር ክንሰርሕን ሽርክነትና ክንዕምቑ ንፍትን ኣብ መንጎ ሓትሕትና ከዓ ባእሲ ንገብር ይብላ ኣሎ እዚ ናይ ፖላንድ ዘሎ መራሒ እዩ so at the end of the day ኣሜሪካ እቲ ናይ ሄንሪ ኪሲንጀር ዘረባ ኩሉ ግዜ ሓቂ እዩ ኩሉ ግዜ ክዝክሮ ዘለካ እዩ ኣሜሪካ ክፀላእካ ሓደገኛ እዩ ኣሜሪካ ፀላኢ ኣሜሪካ ምዃን ሓደገኛ እዩ ፀላኢ ፈትሃዊ ናይ ኣሜሪካ ምዃን ግን ትዝበለፀ ትዝዓበየ ሓደጋ እዩ ብምባል ይገሊፅዎ it's dangerous to be the enemy of the US but it is fatal to be the friend of America ብምባል ዝገልፆ ስለዚ ኣሜሪካ መሓዛኻ ምዃን ማለት ረብሓ ኣለካ ንሓዋር ማለት ኣይኮነን ኣገለ ፖይንት ኣብ ጉድጓድ እትዮምካ ቀቢሮምካ ክኸዱ ከም ዝኽእሉ መገንዛብ የድሊ ንስኻ ረብሓኻ ውሒስካ ናትካ ኣጀንዳ ኣደላዲልካ ትኸይድ ተዘይኮይንካ ናይ ኣሜሪካ መጋበርያ ክትከውን ተጀሚርካ I think it's ዝኸፈ ዓዘቕቲ ከጋጥመካ ዝኽእልካ እዩ and that's exactly what we see right now ሕጂ ንሪኦ ዘለና ድማ ልክዕ ካብኡ ዝብገስ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ኦኬ ንቐፅል I think that we have to do everything to avoid this totally unnecessary and stupid tariff wars or trade wars. In our view, protectionism more generally will harm citizens, no matter where they reside, and that tariffs are a negative. So በራሕቲ ኤሮፓ ተመሳሳሊ ታሪፍ ምባል እዚ ታሪፍ ኢልካ እዚ ናይ ንግዲ ውግእ ንኩልና ካሲዩ ንማንም ዝጠቕመ የብሉ ንማንም ውፅኢት ከምፅኣሉ ዝኽእል ኣይኮነን ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ገለ ነገር ክግበረሉ እንተዝኽእል ካብ ዝብል ዘረባ እዮም ዶናልድ ትራምፕ ግን ንነገራት ብኸምኡ ዓይኒ ኣይኮነን ዝርዮም ነገራት ንዓዑ ብኸመይ የርብሕዎ እሱ እንታይ ረብሓ ይረኽበሎም ኣሜሪካ እንታይ ረብሓ ትረክብ እዩ ቀንዲ ዘገድሶ ሕጂ ኤሮፓ ናይ ብሓቂ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሌቨሬጅ ኣለዎም ድዩ ሓይሊ ኣለዎም ድዩ እስኪ ኣብዚያ ንስማዕ Leverage is everything. Trump is leveraging America's economic might to have his way, but US allies are not pushovers. They have found leverage of their own. They are targeting America's biggest tech companies, the multi-billion-dollar tech bros. From Europe to China and now South Africa, governments are launching investigations into Silicon Valley giants. ሕጂ እንታይ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ሓይለ ናይ ቁጠባ ኣለና ዕዳጋናትና ኣዝዩ ዓብዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ናብ ዕዳጋና ዝመፅእ ታሪፍ ብምግባር ረብሓና ክነሳልጥ ኢና ምሳና ድማ ክወዳደር ዝኽእል የለን በዚ መንገዲ እዚ ብምባል እዩ ዝዛረብ ዘሎ ዌል ኤሮፓ ክጥቀምሉ ተደልዮም ንሳቶም ንባዕሎም ነፍሱ ዝኸኣለ ሌቨሬጅ ኣለዎም እቲ ሌቨሬጅ ዝበሃል ድማ እዚ ናብ ብየማን ወገን ትሪእዎን ዘለኹም ጌና ካልኦት እውን የለዋን ኣብዚ ትሪእዎን ዘለዎም ካምፓኒታት ማይክሮሶፍት ሜታ ፌስቡክ ማለት እዩ ኣማዞን ጉግል ከምኡ ድማ እቲ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ኣፕል ማለት እዩ ቴስላ ድማ ተወሲኽካሉ እዚኦም ካምፓኒታት እዚኣቶም ብፍላይ ተስላ ካር ካምፓኒ ስለ ዝኾነ ኢሶኬ ከተውፅኦ ትኽእል ኢኻ እዚኦም ናይ ቴክኖሎጂ ካምፓኒ ንኤሮፓ ብሒቶሞ ዘለዎ እዮም ኤሮፓ ናቱ ናይ ቴክኖሎጂ ካምፓኒታት ንኸየማዕብል እዚኦም ስለ ዝባሓትዎ እዩ እዚኦም ካምፓኒታት እዚኣቶም ዝኸስብዎ ዘለዎ ገንዘብ ቀሊል ገንዘብ ድዩ መሲልኩም መግለፂ ዘይርከቦ ገንዘብ እዩ ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ እዮም ዝኸስቡ ናይ ጉግል ፕሮፊት ተሪኻየ ጥራይሲ ትስንብድ ኢኻ ዳርጋ ኣደነ 20-30 ካምፓኒታት ናይ ኤሮፓ ተንዝበለፃ ተኣኪበን ክንዱ መክሰብ ኣለወን የለን ከማን ዩ ወንደር ዘጠራጥር እዩ ካብ ኤሮፓ ዝኸስብዎ ዘለውን ዝግሕጥዎ ዘለውን ገንዘብ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ስለዚ ኤሮፓ ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ነዚኦም ካምፓኒታት እዚኣቶም ኢንቨስቲጌሽን ላውንች ክገብሩሎም እዮም ኣብ ልዕሊኦም ድማ ይገብሩ ይነበሩ ማለት ኣይኮነን ግን ነዚአን ካምፓኒታት እዚኣተን ጥራይ ብምሓዝ ንዶናልድ ትራምፕ ሰገጥ ከም ዝብል ክገብርዎ ከም ዝኽእሉ ስለምንታይ እዚኦም ኩሎም ትሪእዎም ዘለኹም ኣብ ጎኒ ዶናልድ ትራምፕ ኮይኖም በጃኻ ርድኣና ዝብሉ ዘለዉ ሲኢኦስ ናይዞም እዮም ቴስላ ተልካ ኢሎን ማስክ ተልካ እቲ ማርክ ዛከርበርግ ተልካ እቲ ፒቻይ ናይ ጉግል ተልካ ቲም ኩክ ናይ ኣፕል ተልካ ኩሎም እዚኣቶም ዋላ እውን ናይ ኣማዞን ኣብዚ ጀፍ ቤዞስ ኣተና ኣለና ኩላቶም they want ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሓገዝ ዝደልዩ እዮም ስለዚ ግብረ መልሲ ንኽቡሲ ዓቕሚ ኣለዎም እዩ ክጥቀምሉ ይኽእሉ ዘይክእሉን እዩ ትሕቶ እምበር Let's start with the European Union. They have prepared a new weapon to counter Donald Trump. It is called the Brussels bazooka. It sounds like a dangerous weapon, but essentially it's supposed to serve as a shield to defend Europe against Trump's tariffs. Last week, Trump had warned Brussels. He said after Mexico and Canada, Europe could face the wrath of Trump's tariffs. እቲ መጠንቀቕታ መፂዎም ስለ ዘሎ ኤሮፓ ከመይ ጌርካ ነዚ ሰብ እዚ ክትምክት ትኽእል ከመይ ጌርካ አንፃር ኣሜሪካ ረብሓኻ ክተውሕዝ ትኽእል ሓደ ፕላን ኣዳልዮም ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ዘሎ face the wrath of Trump's tariffs.
Am I going to impose tariffs on the European Union? Do you want the truthful answer, or should I give you a political answer? Absolutely. Absolutely. The European Union has treated us so terribly. Say Trump follows through on this threat and slaps tariffs on European exports to the US. In response, Brussels could target American tech firms. It could impose tough conditions on them. They could be asked to build data centers and keep European data within the continent. And it does not end there. Big tech could be forced to live with tougher rules. Their intellectual property rights could be targeted. FDI or foreign direct investment could be So نزين كامباينتات of course هبزن أنا تكنولوجي كامباينتات بزح جيمات بزح بوتات اللون كزاربوز يقولون عبنا داتا سنتر بأوروبا كسرح لكم كلهم يقولون لك كم زي أمريكا تولزلا نتيك توك نا أمريكاويان هزبي داتا تشاينا نكومونيست بارتي تبلغ قال لهم الرايبل أب أمريكا ولا كسر حيت داتا سنتر تبلهم غير يرمس أوراكل زي بهالكامبان وين نا أين عملوني نبنبال لذي أمريكا كل زي جوجل دو أبل دو زلهم داتا أبي يزقم مثلا تهلكا أبي أمريكا يزقم مثلا لذي أوروبا نزوة سيدو زقول لحبريتا ببعال أبل فيسبوك زمت لحبريتا كنا منتاي أقدر سنزلوا مخانون منقست أمريكا كنا منتاي بزعبا زي قطاتنا أوروبا ولا أول ما رحتنا أوروبا أفلتهم زلوا فلات يدلي فيسبوك زي تكمل راح كهلا يكلني ويونا جوجل زي تكمل راح يلا زي they have a lot of information بزعبا ما راح تيقون بوليتيكانيات business people نا أوروبا تدلي مالتي بمن قدنا جوجل ديو أبل ديو فيسبوك ديو مايكروسوفت ديو بقلا جيرومسي بزح عدلنا حبريتنا مكاب أعمل لهم نالبات قال لهم يتذكرون تكون تدخليهم قدم بريزيدنت تشانسلر جيرمان زنبرت أنجيلا ميركل تليفوناتا سليانا أمريكا تأليفو حبريتنا تا يسمع كم زنبرة دحر خندي دما تحبريتا تي إدوارد سنودن زبال نتحبريتا ندقم سوسو أبوي كليكس معات أوياتي تفتيرو لذي كسب نبريزنت ويكان تشانسلر جيرمان كسل زغل عام خمسة لهم زغا اتزغل لمخانيهم زنقو كون لعلون كم زلهم يم زنقو لذي أوروبا أوشتم أب رؤسهم أتيهم زلهم خانم أمريكا يزفلت يجي أوروبا نزوم كلهم كامباينتا نزي بيج تك زبال أب أوروبا داتا سنترز ناتكم قبروا كالون بزح نقرات نابزين خقبرو كقددوا مخالون يروم جن أب أمريكا مس أمريكا مستزلوا لاينيتو شكرات انجلن ديفنس اللي زي بلهم أعمس اللي زي بلهم نزي زربازي كزاربو دلونا تبلهم بسنك زين كامباينتات ما يمزخون تكنولوجيون كما عملوا زي كالو مخنياتو لناتهم توشت أو عامل عطهم نقام عبل قرب حاجز دز قبرون ليرم دقمان دز قبرون ليرم قلنا تكنولوجي كامباينتات فما تاني رنجن فريس اللي زقنا مس أبل مس جوجل تورا ديركا كبيدي. blocked, their market access could be restricted. All these options are on Europe's table. They could impose all of these measures at once, or they could be selective and apply limited pressure. It entirely depends on the nature of Trump's tariffs. But the Europeans have made up their minds that they will respond in kind. Earlier this week, EU trade ministers held a meeting. They met in Warsaw and discussed the threats made by President Trump. Most of the ministers جيتهم مرحتنا أوروبا already أبحرنا بتسماميهم حدا عينت قبل ما نخبو دلونات كلهم كم زلوهم تسماميهم زلو استيل تي مرحتنا أوروبا بعرفهم كم يبلغن أب كونتات كون كله أب سمير كحدا نجرا مقبار بزوج شجرا لهم يبزوان. want Europe to take a stand and resort to quote-unquote punitive action if the need arises. The EU's top leader Ursula von der Leyen agrees with this. When targeted, unfairly or arbitrarily, the European Union will respond firmly. So, كم تريور لهم President United Commission Ursula von der Leyen انتقوني بسلامة من قدي بسبوق بمرددا بديسكاشنز كن كفتن دلجن كابو تايجن فلي بزبالة بزي زقوني يكون مغنياتن قالن تعرف تتوهيبن تتهريبنا هنا كوم عينة ملسكن هم مخانا أغديونا نحبر يعتمد بالله ولسي تي بافكاز بازلون ام جبرن كما يكون غلي I think حد ريبورت يعني رابكس أوروبا حبرت إني دونالد ترامب محقواس يقايه كم زلون تعرف زجبر زنبرة نملا يقايه كم زلون يزنقر سلزي بافكات you may act tough tough كوين كاختزارب تخليها أبتك بارجن أعمله دي اللني. If Brussels retaliates, American tech giants will be on the receiving end. But why has Europe chosen to target them, the big tech companies? Because big tech is among Trump's closest political allies and his biggest financial backers. Just look at the clips from Trump's inauguration. The president was surrounded by Silicon Valley bigwigs. They even donated to his inauguration fund. Trump's biggest backer is Elon Musk. He practically lives with him in the White House. Others have built a strong rapport. Clearly, American big tech is a top ally of President Donald Trump, and that's exactly why they are the top target for Europe. So, كابزن ريزل أنا تي ناي دونالد ترامب big tech تبهال تي قدامي أبغون نزولون
ደጋፊ ናቱ ዘሎን ቲፌዞ ናቱ ዘሎን እዩ ስለዚ እዛ ናይ መመረቕታ ቪድዮ ንብዙሕ ሰብ ዝዛረበት እያ ነይራ እቲ ቢልዮነር ክላስ ወይ እውን እዚ ቢግ ቴክ ዝበሃል ናይ ቴክ ቢልዮነርስ ዝበሃሉ ዘለው ንዶናልድ ትራምፕ ጠቕላላ ተቆፃፂሮም ዘለው እሶም ምዃኖም ኣፍኮርስ ብገንዘብ ጥራይ ዘይኮነ ብምሕዝነት ጥራይ ዘይኮነ ቴክኖሎጂ ናቶም ድማ ንዓለም ተቆፃፂሩ ዘሎ ስለዝኾነ ካልእ ቢልዮነር ናይ መድሃኒት ድዩ ናይ ገለመለ ሃብታም ክኸውን ይኽእል እዩ እንታይ ቁፅፅር ኣለዎ እሱ እዚኣቶም ግን እቲ ቴክኖሎጂ ናቶም ኣብ መዓልቲ ሓደ ግዜ ዘይኮነስ ዳርጋ ምሉእ መዓልቲ ናቶም ቴክኖሎጂ እናተጠቀምና ኢና ንብል ብፍላይ ኣሜሪካ እንድሕር ከድካ ዝበዝሐ ሰብ ናይ ኣፕል ቴሌፎን እዩ ዝጥቀም ናይ ኣፕል ኮምፒተር እዩ ዝጥቀም ስለዚ ኦልሬዲ ምሉእ ቁፅፅር ናይ ኣፕል ከም ዘለዎም ናይ ቴክኖሎጂ ቁፅፅር ኣለዎም ካብኡ እንተዘይኮነ ዝተረፈ ጉግል ክጥቀም ወይ ናይ ዝኾነ ካልእ ክጥቀም ጉግል ፕሮዳክት ዘይጥቀም ሰብ የለን ስለዚ ዊ አር በዞም ሰባት እዚኣቶም ኮንትሮል ዝኾንና ኢና እዚ ስለ ዝኾነ ድማ ዝለዓለ ፓወር ኣለዎም ዶናልድ ትራምፕ ድማ ምሶም ተፀጊዑ ኣሎ ዊ ዊል ሲ እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል Europe. Also for China. Last week, Trump slapped import tariffs on China. Beijing retaliated with counter tariffs and opened a probe into Google, the search giant. This move came with a warning. What is needed now is not imposing additional tariffs unilaterally, but dialogue and consultation on an equal footing and with mutual respect. We urge the U.S. to stop politicizing and instrumentalizing economic and trade issues and to stop unreasonably suppressing. ሕጂ እዚ ንሪኦ ዘለና ሓደ ኣገዳሲ ነጥቢ ክኸውን ከሎ ኣብዚ ሓንቲ ቪድዮ ክበክም እየ አልጀዚራ ሓንቲ ሪፖርት ገይሮም ነይሮም እቲ ፅልዋ ናይቲ ቁጠባ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል And this is Counting the Cost on Al Jazeera, your weekly look at the world of business and economics. This week, Donald Trump's tariffs against Mexico and Canada are on hold for now, but the US trade dispute with China rumbles on. So what's behind Trump's tariff threats, and could they trigger a global trade war? India's economy So ብሓፈሻ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሓይሊ ከም ድሌቱ ዝሃርሞ ዘሎ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ንዝብል this is a very important question right now. Delayed imposing tariffs on his closest trading allies by a month after guarantees were given on border security and fentanyl trafficking. Canada and Mexico may have delayed a trade war that could have impacted North America and beyond, but Trump's supporters say his plan to leverage the American economy to force concessions from other nations has notched a win. On a different front, China has hit back against Trump's additional tariffs on Chinese products with its own measures due to take effect on February 10th. That could give some time for the world's two largest economies to step back from an escalating trade dispute, as Umar Kulsum Sharif reports. China ከምዚ ዶናልድ ትራምፕ ዝበለ ግብረ መልሲ ክቦም ምዃኖም ስትሬት ፊት ንፊት ክገጥምዎ ምዃኖም ሕጂ ኣብዚ ፍልልይ ኣለዎ እዩ ክንደይ ግዜ ኢለ ኣለኹ ቻይና ነዚ ኩነታት ዝነነዊሕ ኮንተምፕሌት እናገበሩ እናተዳለዉ እናሓሰቡ ዝተፈላለዩ ሲናሪዮ ፕላኒንግ እናገበሩ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ናብቲ ምርጫ ካብ ሳተፍ ቻይና ይብል ስለ ዝነበረ ወላ እውን ቅድሚኡ እውን ስለ ዝፈልጡ ዝነበሩ ባይደን እውን ቀፃሊ ታሪፍ ኣብ ልዕሊኦም እገዳ ኣብ ልዕሊኦም ስለ ዝገብር ዝነበረ ቻይና አር ፕሪፔርድ ቻይና ነዚ ኩነታት ተዳልዮም ዘለዉ እዮም ከጋጥሞም ከም ዝኽእል ሃንደበት ኣይኮነ ንኤሮጳ እዩ ዝሃንደበት ንካናዳ እዩ ዝሃንደበት ሜክሲኮ እዩ ዝሃንደበት እምበር ንቻይና it's business as usual ኢና ንብሎ US President Donald Trump is claiming an early victory in an emerging ሕጂ ኣብ ኤሮጳ ክመልሰኩም እየ ምክንያቱ ሓንቲ ነገር ከረየኩም ደልየ ኣለኹ ኤሮጳ ሓደ ኪላ ናይ ኤሮጳ ብዛዕባ እዚ ጉዳታት ክዛረብ ከሎ And one of the things you note is that when the single market came into existence, going to American Express, an American company, do you have a vision perhaps when you're talking about integration? You wrote a book, which isn't yet translated to English, maybe it will be. It's called New Ideas for Europe in the translated title. And one of the things, you're talking about one of the things, the irony is Europeans use American Express credit cards, right? The money ends up going to American Express, an American company. Do you have a vision perhaps when you're talking about integration across sectors, whether it's telecoms or energy, banking, maybe a European credit? ናይ ኤሮጳ ዝዓበየ ፀገም ዘሎ ክንምንታይ ብኣፎም ጥራርዓ ክብሉ ክእሉ እቲ ኤሮጳዊ ሕብረት ናይ ብሓቂ ሕብረት ከም ዘይኮነ ምሉእ ሕብረት ከም ዘይኮነ ተረዲኦም ኣለኹም ሓደ ካብቲ ነዚ ኤሮጳዊ ሕብረት ኣብቲ ዝደልዮ ንኸይበፅሕ ሓደው ሙሉእ ብሙሉእ ሓቢሩ ንኸይሰርሕ ወይ እውን ፋሕብትን ኢሉ በብነብሱ ከይከይድ እቲ ዝዓበየ ዕንቅፋት ኮይንዎ ዘሎ ነዚ ኤሮጳዊ ሕብረት ኣብዚ እዩ እቲ ፋይናንሻል ሴክተር ናቶም ዩናይትድ ክኸውን ኣይከኣለን ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ናቱ ፊስካል ናቱ ፕላናት ስለ ዘሎ ናቱ ፋይናንሻል ሲስተም ኣካይዳ ስለ ዘሎ ኤሮጳ ከምቲ ዝድለ ምስ ቻይና ይኹን ምስ ኣሜሪካ ንክትወዳደር እቲ ዝዓበየ ብድሆ ኮይንዋ ዘሎ ፀገም ንሱ ምዃኑ እዩ ዝነግር But for instance, we have each country has his own telephone prefix. Plus 33 in France, plus 34 in Spain, plus 39 in Italy, and so on. Why? Is there the need to have a different prefix? Absolutely no need. So one idea is to say, why don't we have one prefix in Europe? This is the way to avoid to cut the line when we pass the border and to
ኣብነት ቴሌፎናት ኤሮፓ ሕብረሲ ሓደ ባጢራይ ዘለዎ ግን ነፍሲ ወከፍ ሃገር ካነ ናቱ መኽፈቲ ቴሌፎን ቁፅሪ ኣለዎ ስለምንታይ ሓደ ነው ይገብሮ እንታይ ትፍልሊ እንታይ ትረብሓ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ okay We have also companies that are bigger. That is another idea. You mentioned the credit card system. In reality, it's not against them. It's not against the American credit card. It's about the fact that we are not able in Europe to build up European credit cards. Why? For a very simple reason. We, the Italian, will never pay with a French credit card. The French will never pay with a German credit card. The Germans will never pay with a Spanish credit card. And so we are accepting that the American are the only credit card that we use. Is the effect of the fragmentation. ሰማሎም ካልእ ክሬዲት ካርድ እዚ ማስተር ካርድ ቪዛ ኣሜሪካን ኤክስፕረስ ዞም ኩሎም ዞም ክሬዲት ካርድ ናይ መን እዮም ናይ ኣሜሪካ how come ኤሮፓ ናቶም ዘይብሎም እንተሪልካ ኤሮፓ ንሓተትና ስለ ዘይንተኣመን ኢሉ ጣልያናዊ ብናይ ፈረንሳ ክሬዲት ካርድ ክጥቀም ኣይደልን እዩ ፈረንሳዊ ብናይ ጀርመን ክጥቀም ኣይደልን እዩ ጀርመናዊ ብናይ ስፔን ብናይ ጣልያን ክጥቀም ኣይደልን እዩ ስለዚ ኩልና ተተሓሒዝና ናይ ኣሜሪካ ንጥቀም ኢሉ እዚ ሓደ ካብቲ ፍራግመንቴሽን ኣብ መንጎቶም ኤሮፓውያን ዘሎ እቲ ፋይናንሻል ሴክተር ኮንሶሊዴትድ ኮይኑ ሓደ ክኸውን ስለ ዘይካለ ኣብቲ ውድድር ኩሉ ግዜ ሓጓፍ ዝፈጠር እቲ ሓጓፍ ድማ ሽግር ይፈጥር እዩ ዝብል ዘሎ This is why I say in all these sectors, telecom, energy, financial services, if we are united, we can be competitive at world level. Take one fundamental sector where we win, that is Airbus. Airbus wins at world level because there's one Airbus in Europe. If you have 27 Airbus, each one with his national flag, Airbus will lose. When you're ታውንኮ ሙሉ ብምሉ ኣብ ቴክኖሎጂ ንስዕረላ ዘለና ዓውዲ እንተላ ኤርባስ ዝብል ናይ ኤቪዬሽን ናይ ነፈርቲ ዓበይቲ ዘፍሪ መወዳድርቱ ዝኾነ ቦይንግ ኣብ ዓቢ ሽግር ወዲቑ ስለ ዘሎ እዚ ኤርባስ ዝበለፀ መክሰብ ዘለዎን ኣብቲ ዓውዲ ናይ ኣየር ምፍራይ ድማ እቲ ዝበለፀ ካምፓኒ ዘሎ ኣብዚ እዋን ስለዚ ኣብ ናይ ዓውዲ ናይ ቴክኖሎጂ እታ ዝበለፀት ናይ ኤሮፓ ካምፓኒ ዘላ እዚ ኤርባስ ትበሃል እያ ወልሲ ንክንደይ ከሚላ ክትቅፅል ትኽእል saying this to me, it sounds very logical. It sounds even very practical. The problem is when you're talking about these new ideas, as you know, some Europeans have very different new ideas. We're seeing a rise of protectionism. We're seeing the rise of nationalism in some corners of Europe. What convinces you that you can overcome these new forces in world politics, rising almost each year are flying to the US financial market. Our savings ineffective. Everyone agreed with that? Yes. There's a very simple figure. 300 billion euros, it's enormous, each year are flying to the US financial market. 300 ቢልዮን ዝኸውን ገንዘብ ናብ ኤሮፓ ናብ ኣሜሪካ ከም ዝኸይድ መጀመርያ ኣብ ኤሮፓ እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ይግበራሉ ምፍላጥ የድሊ በቲ ሓደ ናይ ራይት ዊንግ መንግስታት ይመፁ ኣለዉ በቲ ፖለቲካዊ ለውጢ ነውፂ ብብዝሒ ዝካየድ ዘሎ ስለዚ እዚ ኩሉ ኣብ ግምት ምታዊ ኤሮፓ ከመይ ገይሩ ክሓብር ክእል ክፈላለ እንተዘይኮይኑ ዝብል ሕቶ እዩ ብዙሓት ኤሮፓውያን ዝሰማምዕሉ ነጥብታት ግን ኣሎ ይብላሉ ንኣብነት ስቶክ ማርኬት ናይ ኤሮፓ ተሪእኻዮ በቃ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ እቲ ኢንዴክስ ናይ ጀርመን ተወሲድካ ጀርመን ዝዓበየ ቁጠባ ይተልካ እቲ ኢንዴክስ ማለት ዝበለፃ 50 ካምፓኒ ዳክስ እዩ ገለ ዝበሃል ተወሲድካዮ ክንዲ ሓንቲ ካምፓኒ ናይ ኣሜሪካ ይከውን እዩ 50 ወይ እውን 40 ገለተን ዝዓበየ ካምፓኒታት ናይ ጀርመን እቲ ማርኬት ካፒታላይዜሽን ተናኪብካ ክንዲ ካፕተን ኣብተን ቶፕ 10 ዘለዋ ናይ ሓንቲ ካምፓኒ ናይ ኣሜሪካ ይከውን እዩ ስለዚ ክንዲ ምንታይ ገንዘብ ኣብ ኤሮፓ ሰብ ኢንቨስት ክገብር ከም ዘይደሊ ምክንያቱ ስቶክ ማርኬት ናቶም ውፅኢት የብሉን ብጣዕሚ ድኹም ዝኾነ ውፅኢት እዩ ዘለዎ ኢን ኮምፓሪዥን ኣወዳዲርካ ምስ ናይ ኣሜሪካ ኢንዴክስስ ናይ ኣሜሪካ ብርክታት ክትርኢ ከለካ ዓቢ ውፅኢት ከምፃልካ ዝኽእል ስለዚ መዓት ገንዘብ ሰብ ንመፃኢ ናቱ ወላቶም ፔንሽን ፋንድስ ገለመለ ኣበዮም ኢንቨስት ገብሮ ናብ ኣሜሪካ እዮም ኢንቨስት ገብሮ ዳትስ ዋይ እቲ ገንዘብ ናይዚ ኩሉ ፔንሽን ፋንድስ ንኣሜሪካ ዝኸይድ ክሳብ 300 ቢልዮን ንዓመት ትብሎ ዘሎ ብመንገዲ ኢንቨስትመንት ኮይኑ ኣብዩ ዝኸይድ ዝኻ ፅቡቕ ዝኾነ ማርኬት ካፒታል ማርኬት ዝካሃንፁ ስለ ዘይከኣሉ ፕሮፊታብል ዝኾነ ካምፓኒታት ስለ ዘይብሎም ዝፈጠሮ ኩነታት ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ሕጂ ናይ ኤሮፓ ሽግራት ብዙሕ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ሓንቲ ብዛዕባ ዶናልድ ትራምፕ ነይራ to buy European companies with European savers' money. That is incredible. So jobs in terms of don't we have the even neo-colonialist agenda, America First agenda. Is that, in your view, is Donald Trump's influence going to help Europe speak in a more unified voice in creating perhaps this new single market you're talking about? Or, on the other hand, is it going to embolden those who want to go in a different direction? I hope the first solution that you say. So I hope that Trump's challenges will bring the European leaders to be more united. But I am afraid that some countries can think, but I'm a friend of him, so he can save him. He can avoid attacking me and attack.
دونالد ترامب اب اوروبا ابي لو تخجبر كم زخلي زنقر زلو because تي كراك تي اب مونغوم زلو جابس اب مونغوم زلو حغوافات اب مونغوم زلو فللي بفلاي على سي نايتليا مراحديا ناي هنغار مراحديو حد كالوت مراحتي بغات تامس دونالد ترامب ركب زلوهم صبغ زخونه ديل سكرو بيقول يم سلازي بمنقد اوروبا كغبرو مرجع كلهم ديو وولتي بحفشاغن حدا دمص خزاره بخم زلو يم تسمامي ام زلو ام مونغوم زلو سوليداريتي ويونتي محيال كواصوم يخليتي حتى حجي نابنت تايب لالسو اوروبا حبرت حيال كونالو اتزغم حيال تي اوروبا حبرت كوميشن زمن كوميشن سلازي كون يتزغم سبنو عيا من يدلو ناي بلشونان نربح اوروبا كسر زي كل مغابريا خوينو سلازخول سلازلو اتي كوميشن سلاز حياله كمصنا زخل لوطلو يلو زعمن سبيلن ابزي زلو تفللي بر اتا حساب حما كويني كون My neighboring. They can go over Europe directly to Donald Trump. Oh, so the key point is to consider that we are all together, and the European system is an integrated system. I'll give you just one example. If Trump attacks German cars, you know that he has always this point about German cars. It is not just an attack concerning German economy, because for the German car, the Italian industry, the Italian automotive industry plays a fundamental role. So an attack to German cars will affect also the Italian economy. This is everything like that today is in Europe, because the internal market is creating a unified. بحفشا ني جرمن تراي اتاك جبري كبل كلو بزح زيات ني جرمن كار اندستري عين سلازلو ني جرمن تراي كون زحرم زلو تي سبلاي تشين ناتو كبزحات هغرات اوروبا زمص نبرس سلازلو نطليان تحرما ني سلوفاكيا تحرما ني تشيك ريبابليك تحرم نبزحات هغرات كتحرم كم تقول بولند تحرم سو بحفشا ازك كون كلو بس كان غزل تخال منقد نايتي كونفرونتيشن ناتم دما Within 6 months. When I'm president-elect, and what I'll do is I'll speak to one, I'll speak to the other, I'll get them together. That war would have never happened. European leaders see both issues as important tests for the transatlantic union. Denmark, in particular, opposed Trump's suggestion that the United States could take control of Greenland for security reasons. Danish Prime Minister Mette Frederiksen insisted that Greenland was not for sale and warned of a tough response. زتراكي اكل دما ولا تناي دونالد ترامب امبيشن مريت كوسدي ان دنمارك كوسدي يلو زارب زلو نفس زخاله سقاتني اوروبا فتير زلو يمغنياتو اوشت اوروبا متيو نبرتن كالن كبز دل زلو إذا سبزي نابي قلت خيد خلون سقات فتير لون كم زلو يدرن. If Washington pursued its claims. Greenland is today a part of the Kingdom of Denmark. It's part of our territory and it's not for sale. Trump's tariff threats echo previous trade wars with Europe. During his first term, the president imposed tariffs on European steel and aluminum, prompting retaliation from the European Union. Leaders have since been in talks with Canada, which recently imposed tariffs on United States goods in response to a 25% tariff. So, دونالد ترامب زي نجار زي حد شاي كونه ويون نمجمر يا زقبرو زل نجار كم زي كونه مجنزابي دلي فهمتاي دونالد ترامب زي نجار زي كاب نوي حوان كقبرو دس أن هيو نزل مقبار دما دحر زبل سب كم زي كونين عن رزالنا so at the end of the day أوروبا تريرم تديس أن يهم كقط فهم زخل سبونا يكونه. What is being said on the issue? French President Emmanuel Macron said that the European Union is a force standing on its own territory. Macron added that if the United States imposes tariffs, Europe must respect itself. Danish Prime Minister Mette Frederiksen emphasized that her government has broad European Union support in rejecting United States claims over Greenland. Everyone must respect the sovereignty of all national states in the world, and Greenland today is part of the Kingdom of Denmark. انتهينا نرزلنا بتعريف برايد يكون ولا ونتي sovereignty ناي دنمارك جرينلاند زبال معناته أوروبا أول بما قد جرينلاند جيرو security ناتو كسرح سلزخل ربحون سلزلوا الزقود دايزك خدا ما يدلين يوم زلوا سلزي دونالد ترامب ترجع بزي متعايز مصوم زلوا نكندا نبحكي أسم بيدو ما لخلي بكلنا أوروبا ربع كابوز قدد مالتيو أجي ندونالد ترامب جن قربي الكون كسم أخذ كلا لك this man has a different attitude كاباتهم فليز بلاد حساس باكم زلوا مفلات يدلي. For EU strategy, I'm joined by Piotr Maciej Kaczynski, EU expert at the Warsaw Bay. Uncertainty, especially now, Ursula von der Leyen said that the EU would respond. Poland's Premier Donald Tusk has said the same thing, that Europe should be ready now. What is this message to Trump that is coming from Brussels, from EU leaders? And do you think that Trump, first of all, cares at all? Of course. So تي أوروبا كملش مخانو دلونات كم زلو نزخون يكون قليل زلو دونالد ترامب قل بحكي نزينا أوروبا زخود وزلو نبلو زلنا سمعوا respect هيبو كملش زخل مراحل يخي إلى تحتو زلا سكرسما
Seekers. So the message is very clear. We stay united. And we are united not only among European Union member countries, including Giorgia Meloni, best friend of Mr. Trump, including Viktor Orban, who participated in this informal summit on Monday. And the message is super clear. We are united to defend our interests, but we are also considering United States to be our top ally, top friend. So let me just give you two figures. دايم زبل زلو بحفشة هذا أوروبا يونايتدنا حبيرنا لنا نربحنا نكن حوس زخا بحد خوينا بحد دبس نخن زارب اللي نايت اللي عم راح جورجيا ميلوني ولا محزاها تقولت مس أوروبا هذا وتبل كمون هنغاري فيكتور أوربان محزاها ويعرق خان تقونه مس أوروبا هذا وزبل سلزي يونايتد حد دبسي حزنا قريبنا لنا يزبل زلو بات بقمت على دما بخماي كان حقوسون في التنكاي زبل زلو أمريكا محزانا مخانا مرسع مزنقع عيد اللي زبل زلو. Increase of military spending in EU between 2021 and 2024 plus 30%. And second figure, the equipment that is bought into European arms between 2019 and 2023, 55% comes from the United States. So who is to benefit from this increased budget on military spending in the years to come? US primarily. يحزنك يبقى كوريا عمنا زخزارة بخلوا أوروباس يحزنوا خير. انتهى يوم زبلوجي دونالد ترامب كو نبزوحنا نحق صوص لنا نقبرلون زلنا نعبنا بادجت ناتنا يبقى ميليتري سبندز بهال زلنا نايتنيتو تاب كلتا بتاعت كلتا برسنت ناب نلعل 5% نقبر خلنا زبز حصوارناتنا كباب 55% تاع صوار نجوزو كامريكا ስለዚህ ዝጉል ገንዘብ ንኣሜሪካ ይክኸይድ ትሪወሎም أمريكا كساعة كندي كم تمزوزان في أوروبا بعلو سريعو أسوار كجبر زغل زلبرت قطبة بلوك بمولو جنزبو ناب أمريكا يسدو بإنفستمنت يلو جنزبي يسدد بأسوار كجزي يلو جنزبي يسدد that's why أمريكا بزو بنفيت الله خلقنا يكون أمريكا من مليسا نزوم سبازياتهم أبغض قات توم كم دلزلات رينا دلنا. But I mean that was my next question to you. Is that do you think that the White House is actually trying to, in a way, here blackmail the EU into buying U.S. energy and weapons? Is that like a fair assessment? It's like a bluff. It's like a bluff. Look at what happened with Mexico and Canada. Both were like frozen on one day. That Canada, you're bad. Mexico, you're bad. China, you're bad. You're in the same category. But only for 30 days. For 24 hours. Within 24 hours, both Mexico and Canada got lifted their visa. But for 30 days, for a month to see if. So تحتو تبغى تملي زلا تحتو زلا انتهي تبل زلا. نحن كلنا قبرلو سلازلنا من البتا مودا تحرك بالخلي بزبله ما من البتا تحتو بلاك ميل قبرنا وين جهو حيزنا له دخل بالخليلاتو نزت زي غيركم اصوار هيبكم نداد كاباك جزو اصوار كاباك جزو يلودي جهود حزنا زلو نحن ناتنا نخي نقبر بلاك ميل كاكل كل يوم وين قبني قم دي دخون زلو مزلتو نوم دونالد ترامب بلافين كم بمفرره نابنت مكسيكو ني كندا زغبرو رايو كم 5 يلولو الثلاثه مع تعدل هبو مالو كالاي دما كساراتات كم زعتو غير ومي حرايلو ابيلوم زلو لذي نفس وقف حقرهم كندا كسب 1.5 بليون ገንዘብ ኢንቨስት ገራና ተዶብናታ በሰራዊት كسب 10 ሺህ ዝኮኑ ሰራዊት ከም ሜክሲኮ ክልቲዮም ኣብ ተዶብ ሰራዊት ናቶም ገሮም ነተዶብናቶም ሙሉ ቁጽጽር ከም ዝገብሩሉ ገይርዎም ኣሎ እዚ ገይሩ ከማን ሕራይልዎም የለ እቲ ታሪፍ ገዲፈ ይበለም ን30 መዓልቲ ክሪኤ ይልዎም ዘሎ ስለዚ again Donald Trump بحكي بوليز قبرهم زلوا نزوم حجرات جن ولتي الساعتهم ريسبوند إنه قبر دلونا تيبلوا من يدو كل حسويهم زي ما رتزلوا. For what Trump wants, of course, he wants to secure the borders. Canada decides to stop fentanyl going in, right? To see how that. Yes, but what happens during the 30 days? Right now, there will be diplomats talking between the Canadian and Mexican diplomats talking with American diplomats. So the president is out of the picture. Right now, we talk business. The business being real figures, real imports. That Canadian, for example, oil exports to United States are actually subsidized. They are below world level of pricing. So there. In his heart, President Trump is a businessman. He doesn't understand alliances or rivalries, but he does understand deals. If you give him something, you should get something in return. Not 10 years from now, not 5 years from now. You should get something today. And that's President Trump's plan for Ukraine. He's willing to supply aid to Kiev, but he wants something in return. He wants Ukraine's rare earth minerals. We're telling Ukraine. أمودة دونالد ترامب أبي قاعد يروم أب يوكرين أوروبا كم حسوم جنزبن نبرتن أن يوكرين أسودو انتهي كم زليون انتهي كم زوجون أي تزاربون دونالد ترامب مسئلو نايتنو بومزلنا حجز كبر ملتي أجارانتي بتناتكم معدناتن كتجبروا لنا كل لكم يلو تعملتيو أمريكا كلنا قرت جبروا
ግብረ መልስናቶም ዶናልድ ትራምፕ በአፉ ስለ ዝበለ እምበርቶም ካልኦትን ከምዮም ነይሮም ኢን ጀነራል ኢቭን ኣብ ናይ ዩክሬን ኩናት ከምዚ ኩነታት ከሎ ንረብሑ ጥራይ ዝዛረብ መራሒ ምስ ረኣዩ እቶም ኤውሮፓና እንታዮም ክረኽቡ እንታይ ግብረ መልስናቶም እንታይ ረብሓናቶም ኣይሓቱን እዮም ኣይዛረቡን እዮም ድሕሪ መጋረጃ ህልዎም ኸውን እዩ ናይ ብሓቂ ግን ዘተሓሳስብ እዩ ኣብ መወዳእታ ንሕና እቲ ዘሎ ኩነታት ከነፍልጠኩም ኢና ክንፍትን ናይ ሆፕ ካብ ገለ ነገር ተማሂርና ክንከውን ነዚ ኩነታት እዚ ድማ ኣስተውዒልና ክንከዶ የተሓሳስብ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ እናበልኩም ምዝያ ክገጥፈኩም እየ ዕውት ክትከውን ንዕውታት ትኸትል ከም ዝበሃል ኣብ ከምዚ ኣገዳሲ ኩነታት ናይ ቁጠባ ናይ ዓለምና ንበዓል ወረን ባፈት ኣብ ዝተፈላለየ መድረኽ ናይ ህይወት ዝለዓለ ዓወት ክጓናፅፉ ዝኽኣሉ ንዕኦም ተተኸተልና ከምኣቶም ንዕወት በዓል ወረን ባፈት ነዚ ኩነታት እዚ ንክገልጽ ኣብ ከምዚ ናይ ፍርህን ናይ ራዕድን ግዜ እቲ ዝበለፀ ስጉምትኻ ሕጂ ክትወስደለካ ብምባል ይመክር ስለዚ ንሕና ድማ ከምቲ ንሱ ዝገብሮ ቢዚ ኮይኑ ኢንቨስት ዝገብር ዘሎ ብንእሽተይ ጀሚርና ኣሰሩ ተተኸቲልና ፅባሕ ንጎ ብዓቕምና ዕውታት ክንከውን ንኽእል በዓልኩም ነዚ ሓበሬታ ተጠቂምኩም ኢንቨስት ክትገብሩ ትኽእሉ ተኮይንኩም ኣብ ስቶክ ማርኬት ፕሊዝ ግበሩ ናተይ ሓገዝ እንተደልይኹም ድማ ከምዚ ኣብ ዌብሳይተይ ዘሎ ሓበሬታ ወሲድኩም ክሕግዘኩም ስጉም ትውሰዱ የቐንየለይ دحنكم